natin na kay buti't ligaya, pagkakaisa sa bayang pinagpala, Bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, NCGI. Anong sarap na magkasama sa kapatiran, tunay ang kalinga. Nililiwanag na sa mundong nadirinlan, Ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin patunay ito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya. Ang bayang masikap
di manararapat. Sa tulad ko, ang halaga'y wala, awa mo ay sapat. Kaya't ngayon, umiibig sa'yo na ulakan. Salamat po, Ama.
Tapos na ng gabing nagdaan, ikaw ang nagtakda ng simulan, katapusan. May tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi magwawakas. Ang ilaw at patnubay sa likong landas. Ikaw ang tagsipon sa panahon ng taglagas. Pagsuyo mo'y busilak at wagas. Ikaw
Lubuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban. Pag-asa ko at tiwala, ika'y Diyos na mapagmahal. Ala-ala sa tuwi na alam mo'y di ko alam. Ang isip mo ay mas higit kay sa'kin. Kaisipan ang nakikita mo'y di ko napabanagan. At ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka, aming Ama. Sa iyo ako nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo namang ako, lahat aking mababata. Mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Hiling ko lang, Panginoon, huwag mo akong iiwanan, dahil di ko makakaya kung ako ay mag-isa lamang. Ang awa mo, aking Ama, ang
Fratelli, sorelle e Scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Ama naming sa pangalan po ng Yana ja twede yampon. Awa Neradi Yesu Kristo din. Eja edawase. Se wa mayen. Kwenya pafofo. Wadi yene free. Amaniyem. Ewade. Edowaye muye. Ewai. Wenipa nyinaa di. Na yakuma mu no ho ase na sɛ wɔhome na nkwa a afei wɔakwanya pa na yɛtumi yɛ ne pa saa nneɛma yi nyinaa firi wo nkyɛn yɛda wo ase sɛ daa wotwene yɛn ho na yɛabusua sɛ na yɛnie yɛbɛsene abɔ wo mpaeɛ asrɛ w'ahommɔborɔ a wowɔ mma nnipa nyinaa yɛsrɛ wo hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn sene nto kyɛ yɛn agya abɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ boa wɔn a wɔdi hia agya yɛsrɛ wo hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ ɛfiri sɛ yɛfa amanneɛ ne ɛhom nipa dodoɔ no a na wɔmatɔ ba ha dodoɔ no a na ɛrebrɛ dodoɔ no a na ɛfa dadwene ne amanehunu mu ɛfiri sɛ wɔn ɛrebrɛ yɛn nyinaa mmɔbɔ na yɛntumi mfiri wiase mu nyinaa mfiri ɛsrɛ wo sɛ ma dodoɔ no anu wɔ n'adɔfoɔ nkyɛn wɔn a wɔyɛ adeɛ yɛsrɛ wo fa wɔn nsa ka wɔn ahobrɛaseɛ nipadua yɛsrɛ wo sɛ kae wɔn a wɔboa wɔn yɔnko nnipa nyinaa na wɔn nso a wɔto wɔ so na boa wɔn yɔnko nnipa sɛdeɛ yɛbɛyɛ a na bɛyɛ nnipa hiadeɛ ama wɔn adakotafoɔ wɔn a wɔgyina akono ɔyaresabea nyinaa a wɔreko atia nyadewa yi agya mbe foforɔ biara nni hɔ a yɛbɛtumi akɔ ne nkyɛn
Yɛsrɛ wo sɛ kae wiase yi aban a wɔdwene wɔn temamufoɔ wɔ ho. Agya, wɔn nsam na yɛgyaa yɛn nkwa ne yɛn hyɛbrɛ hye yɛn akoma ɛwɔ awerɛhyɛmu ne ahotosoɔ sɛ yɛwɔ asomdwie ɛfiri sɛ wobɛbɔ yɛn ho ban. Ɛda wo ase wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din. Amen. And to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at Kumain sa kaisra na wagafin na Jawas Runchen. Dumaya resan ng kwajefin ni Radi Yesu Kristo. mga puso. Na unang krong dati ni atene. Ini yakuma mo heneda sisya na dami. Amen.